Pozdrav svima, evo nas u novom klipu. Ovdje ću vam pokazati kako da napravite profilnu za YouTube. Znači ovako nešto prilike, ovako. To što ja imam sada, ali to je bilo nešto čisto da isprobam, ovo je sranje. Ovo čisto da isprobam kako se to radi. Tako da isto sam sad stavio, držim to, ali sad ću promeniti kad bude napravio novu. Tako da sad ću vam pokazati kako se to radi. Znači otvorimo Photoshop 1.6. Znači koristit ću ove dve slike, uglavnom. Ne ovo. Znači idemo File, New. I sad ovako, 1000. Sljedeće, ne to bre, da, 1000. Ok, i to je ok. To je to. Evo nas ovdje. Sad idemo tekst. Znači ovako, znači vidite veličina je 900. Mislim, tako ja bar, to je moj savjet ako ćete jedno slovo držati. Kad centriramo odokativno, mislim ne mora odokativno, mogu nakon Ctrl R, znači nema sad će se pojaviti, evo Ctrl R, uzmem ovo, odavde sredine vučem, margine, ovo je ovdje sredina i onda odavde, evo ga, bez njega tehnički ubo na sredinu, evo ga, neka, evo ga, to je to, bez njega već stavio bio na centar, delimično. Da, zbog ovoga se gleda po ovome se, dobro, to je to. Znači, šta ćemo sada prvo? To smo sredili, to je to. Idemo da ubacimo pozadinu. Znači, Ctrl A, da sve selektujete. I Ctrl C, znači Ctrl C. I, ne bro, ovdje, evo ga. Da stavim to ovamo. I Ctrl V. Ostane pre toga, da oma rešimo ovo. Kažem da ulepšate izgled ovoga. Znači ovako nešto, na primjer. Aha. Znači idemo desni klik, rasterize. Tako, sad idemo ovo. Malo ovako, delete. Ne znam da li je najbolje tu, neću to, ne drugde malo. Probamo ovdje. Ajde, ćemo ovdje da probamo, može. Vidimo kako će biti ovdje, ok. To smo radili. To je to sada, znači sada onu sliku smo kopirali CTRL-V. Sada šta radimo? Znači, desnica, da namestimo ovako, prilike, evo ga, desni klik i ovo, i namestilo se. Znači, sad se ja namestio ovamo kako će biti, ali ako vi hoćete pomerati još nešto, znači možete sad levi klikom pomerate, a možete i Ctrl T, da, evo ima da menjate veličinu, i to znači prešate kako vam odgovara, neće radiram, stvari evo, moće vratiti. Znači tako i to je da pomerate. Tako. Ne znam da sam vratio sad. Uglavnom ovako. Stojalo, tako. Znači, možete da resizujete i to, ako hoćete da bude onako u pravilnom obliku, znači obliku kvadrata, držite shift i tako neće da vam se ne krivi onako. I to je to, enter. Sada mogli bi dodamo desni klik na ovo, blending option, stroke, otkačite, stavite 1.9 da se vidi. Mislim, 8 je ona zlatna sredina, ali ne znam, koristio sam 8, možda je bolje 9. Evo ga. Evo ovako nešto. Sada najteži deo koji sam već uradio, znači da isečete lika kog ćete da ubacite, što sam failovo ovdje kod glave, ali ne veze. Znači idete ovim, znači bit će vam ovaj, ali vi desni klik ovdje izaberete ovaj magnetic
i znači idete, stisnete na početka i cap, ako pratite cap, ovako, on će sam da se kače za boje, ali vi povremeno klikćete kad vidite da nećete uspjeti sam. Znači tako pratite i i onda se susretnete se sa tačkom da ste počeli, znači ovdje cap. I kad to stisnete, kad potrefite na tu tačku, oko će početi da vam sija, da vidite ove linije koje što su sada, i onda ne dirate ništa, samo CTRL-C, znači CTRL-C, i idemo ovamo CTRL-V. Gdje on sada, ne vidim ga, evo ga. Vidite, on je već, tu on je već ispod, ali u slučaju da nije, samo desni klik i ovo. Znači i ovo kliknete, ali piše release, znači da već nama je ovako bi bilo. A onda kliknete ovo i ovo ubaci se. I znači gledajte da je iznad ovoga. Znači ovo mora biti iznad ovoga, a ovo mora biti iznad ovoga. Da je bilo ovako. Ne, to nisam to teo pipa. Evo ga. Isto CTRL-C, malo da ga podesimo mi. Nije možda bolje s druge strane, sad ćemo da vidimo. Ne znam kako da ga namestim. Malo je sve iste boje pa se ne vidi toliko, neko je tamno sve, možda nisam najbolju stvar uzeo, ne, evo ga, ovo je okej. Nerviram ova glava što sam pogrešao, ali ajde, nema vezu. Menjat će to još posle. Tako da ono, okej. E sada, znači to je to. Daj da mu sklonim tu glavuču gore, nerviram. E tako. Znači kad smo to radili, to je to što se tiče prvog dela. Znači 2D, sad treba da radimo u 3D. Znači ako neće 2D, ovdje se završava. Mislim ne završava, se mora da skipuje do kraja videa da ću dobacim background. I još neke stvari, ali znači sad idemo odavde, kako se zove, idemo 3D i ovo. Ovo je retardirano. Aha, da, skonto sam, moramo da mrđemo ovo. Desni klik i nije očitalo, desni klik, evo ga, merge. Evo ga, spojili smo ga jedno. E sad idem. E to, tako je. Sad ćemo ubaciti taj 3D čudo. Iako se ne ubaci, nije strašno, još bolje, mene ovaj nervira. Sada odlučujem kako će da ga stavim. Evo vidite ovo, ćemo ovako, ovako. Sad razmišljam kako je najbolje, ne mogu baš da odredim. Ovako nešto malo bi možda bilo okej. Da, ovako nešto okej. Neću ništa preterujem, mislim da je ovo sasvim dovoljno. Ako hoćete još nešto radirajte slobodno. Desni klik, renderize. Render. Kada sam čitao modul rasterize, render. Sad ovo će raditi, ovo može traje do 10 minuta i više, zavisi od kompa. Ovo je moje prepunjen svakim glupostima, tako, ko zna koliko će ovo trajati, ali trajati tako 5 minuta, 10, tako. Nekad kraće, nekad, zavisi koliko ste stvari dirali. I evo, konačno je završilo, zamalo sam zaspao, ali dobro, tu smo. Tako da sad je renderovano i sad je 3D, mislim vidite kao 3D, tako da to je to što se toga tiče. Da bre, sklonimo što je ovo. Dobro, neću odiram ništa. Sklanjam, uzimam, znači stavljam sliku ovdje. Ovo mi je već ovako svijetlilo prošli puta kad sam bio ovdje, to je i vama tako isto, znači samo Ctrl, to je CTRL-C, ne morate ni ja uopšte, to što je već selektovano, ako nije neki slučaj CTRL pa CTRL-C i CTRL-V, bam, znači sad se pojaviti ovako. Sad se ne sjećam koliko sam ga bio podigao, rad sam ovako nešto. I idemo ovo, puf. I pošto će vam biti ovako, samo ga svučete ispod ovoga. Sap.
Sada ga namestite tako da se poklopi s ovim. Poklopilo se. Delimično. Jest, dobro sam ga poklopio. Čak sam ga, mislim, perfektno poklopio. Nisam perfektno. Mislim da je možda sada. Sad je perfektno. Skoro ne mogu po ovom da odredim. Ne znam kako izgleda stvarno. Neće tiram sada ništa. Znači ovo je ovako. I to je to. No ako je ako hoćete dirajte još nešto. Ovo je to se ne vidi toliko, to je jako sitno. Znači evo kako to prilike izgleda. Na YouTube je ovako. To neko vidi da li je staje ovo, da li je ovo, ne vidi ništa. Samo još jedna stvar, malo sam ispravio sliku, znači se slaže sa mojim banerom, znači dodao sam ovaj efekat iza ovako. Znači uglavnom šta sam radio, sam prebacio ovo ovamo, znači kako to izgledalo. Evo ovako će. Znači evo ovako, nema ništa. Stisnuo sam na ovo, idemo ovamo, debre. Neka black and white, cap. Ovo je sad iza crno-bijelo. Onda sam otišao ovamo, iz tog graphics packa koji sam izabrao sam prebacio ovdje. Znači ovako. Pa normalno, umjesto normalno stavimo ovo. Sada umjesto to idemo ovamo. Ovo namestimo na crvenije da bude, pošto ako meni je crveno, više mi je crveno nego što je. I ovo malo se jače vidi. Tako. I to je to. Tako se napravio ovaj. Ne, opet ovo. Sad ne znam koje je bolje iskreno, da li ovo ili ovo što mi je ovdje trenutno. Ne mogu da odredim majke mi. Mrš bre. Sve da vidimo. Možda je bolje ovaj ovdje, a? Mislim da jest. Evo snimit ćemo ga pa ćemo vidjeti. Mislim da ovo nije dovoljno crveno. Radimo ovo. Da, ista ta boja. Bolje će se ova slagati, ništa onda. Ono prošle. Znači, tako bi to prilike izgledalo, ovako će izgledati moja profilna. Neko vrijeme. Tako da to ću vam objasniti sutra u banneru s linkovima gdje to skinu. Mislim, ostavit će linkove i kako to radite. Znači, bukvalno idete file, open, sad imamo na desktopu to, evo ga. Mislim da je, evo, graphic packs, zašto ovo nije u njemu. Evo ovaj. I otvorim ga. Nemoj mi sad to raditi. Znači, uglavnom otvorim ga bude, samo što neće biti ovako, nego će izgledati ovako nešto. Ne to povuku. Evo ovako. Ja to sklonim i onda biramo nešto ću rastavljam i tako. To ja sam izabrao ovaj, znači vidite tu. I to sam prebacio. To ću stavit ćemo link u deskripciju, ponovno vi skidajte to. Isprobajte, malo s time testirajte i eto, nađite nešto što vam se sviđa pa stavite tako ko ja. A sada, kako ćete da usnimite to? Znači idemo file, save as, nebitno gdje je, znači ili ovaj PNG, ali ajde ovaj, nebitno kako se zove, maksimum ovo, znači 12 bla bla, optimized, ok, i to je to, završili ste. Tako da, nadam se da sam vam pomogao, da ste shvatili, do sljedećeg videa, pozdrav.